ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракотуҳу бародарон, хоҳарон ва тамошобинои канали мо. Май ҷунум қаймоқ мепазад. Қаймоқ ки дар навори пеш ҳезм овардем, гуфтем ки як намуди қаймоқе ки на дар ҳамаи ҷо медонанаш. дӯстои азиз, ҳоло мерем вориди ошпазхона мешем, ба навор мегирем ки қаймоқа чӣ гуна омода мекунанд ва чӣ гуна қаймоқае. Дарои пеш мондагиай ин чиза ози кам одамо намедунанд. Мо аз модарову бибиёву ҳунарҳои мардумӣ меган, ҳамин ҳам ҳунари мардумиай. ҳунари асосии мардумӣ ҳамин чизай. Ширу дуғу. Ширу дуғ. Моро ҳам модарон, ҳамин киштомано ҳамин корора нишон додам. Хай озир одамои чин хай мегай чӣ чизай шумо мекунед. Давро дар ин чизора мехӯрдам. Одамо ба қувват бидам, хисрону киштоманому ана деки шира мепухтем. Ана қаймоқ меган, қаймоқи тоҷикӣ. Қаймоқи тоҷикиш хеле заҳмат мекашӣ. Баъд моро ҳамин киштоманмо занаки ҳамин коригар ҳамин бигем ки сиёр модари меҳрубони меҳнатдӯст буд. Хисрмон ҳамин хел мӯйсафед ози рӯи ҷога мондагиай 98 дай 99 дай киштоман гузаштагиай хисрмон бисёр одамои бигем ки ба баракат буданд. почки ёки дегдон маҳкам карда мешавад барое ки гармӣ ба берун дига наравад.
بسم الله الرحمن الرحیم. قایماقی تازه مرحمت کنین. ای شیر گو تگنوی شاید که 90% شما این گونه قایماق خوردگی نباشه، حتی دیدگی نباشه. قایماق تگنوی را میدونی چه خیلی میخوری؟ بسم الله الرحمن الرحیم میگوی، یا که به تاجیکی میگوی که به نام خداوند بخشنده مهربان. دیگه کورچه و قیچی بازیش نمیکنی. این هم خیلی یک نیشش میکنی، این هم خیلی میکنی، دیده ایسا این خیلی میکنی. باید باری دیگه میگوی برای برکتش زیاد شدن به نام خداوند بخشنده مهربان. غذانوکیش بسیار با قوته، میونه با قوت میکنه. پوگوزه روغنه میزنی دم نمیزنی، خوب میکنی. لایک پخش کنی برادرو، برای مهنت مادر، برای ناله کلون ما مرحمت کرده قایماق را ببین. ذخیره هم میشوه، فقط در جایی که گرمی زیاد نباشه در اونجا نگهداری میشوه. مدت های دراز میتونی که ذخیره کنی. و مثل همون قروت و مثل دیگر ملاش پرودکت ها هم نغز ذخیره میشوه. ترکیبش 0 روغنه، کالریش به نهایت بلنده. میتوه این دیگه همه بینینش. در امان خدا باشین.